haray no Cheikh Ahmadou hollitiri noon ay ko mulakhasul fiqhi jogi den fuɗɗonde ñande fi kitabil jumaa tan on yahi moƴƴa heddanaki hen ɗo tan on buɗɗi kono no wiirten no wowɗen wiirde noon e jomira gande ɓe wiirta noon ma la yutraku kulluhu la yutraku jullu sa wata heɓude hunde fof wata accu seeɗa ko woɗɗa heɓude kon seeɗa no ɓuuri meere haray haysi ko hadise goto heɓuɗen walla aya qur'ana goto yoni en saabu na ɗuɗugol haalawni ha to jenɗen enen ko konngol wondugol e sawaba onon kadi tan toro Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en nanay ɓe yewtere suɓa ndaara ko ɓuri moƴƴude kon gollitira ɗum ɗon ko ɓen Allah manti ko ɓen Allah fewni ko ɓe woni marɓe haqqillaji haray musidɓe an julɓe bandaɓe sonnaɓe wurirɓe États-Unis e kala hettiɓe nde ɗo yewtere harana wonirɓe toon e oɗo radio meɗen dawatu salafiya ɗon andi ko musidɗo mo on woni yewde fewnɗo e mo Allah subhanahu wa ta'ala gurdam muɗum fewnɗo Libreville Gabon Afrique central ɗo ɗe musidɗo mo noon Ousmane Ba haray na hande woni ko andidirɗen hunde fof no mari saabu adna on no yaaji yimɓe ɓen no ɗuuɗi zamanuji ɗin no luutodiri Allah tagi en waɗi leƴƴi o tagi en o waɗi andanɗa hoorema kadi e gire ɗum fof fi en andidiri o waɗi enen ɗo e leñol gotol wowlayɓe pular e haali pular o waɗi en fof mbeɗen iwrɓe nokku gotum e ɗum yilti o waɗi e zamanu goto fulɓe goo yawtino woɓɓe goo aroye hara ɓe wurda koye musidɓe enen Allah waɗi e zamanu goto en wura nokku gotum kono waɗi en zamanu goto e nema Allah e yurmede makko o waɗi hande communication ji ɗin wawi humpodir wasi ɗen wuri nokku gotum woɓɓe moɗon mbeɗen yiinder hay heddi ɓen ɗe nandira ka hitoji ɗum ɗo ko fadlu min Allah yu'tihi man yasha hara enen wuri zamanu goto Ustaz Souleymane Diallo koloma wonno saabu ha andidirɗen no hollitirɗo nane noon heeɓi fayda joni neɓata duuɓi joyi ɗin yaha duuɓi nayyi ɗin fayda nande kan timmi ko joyi on fokkiti ɗum haray ma nayyi on haray fokkiti haray wiide alhamdulillah rabbil alamin nden ɗo def so yeehi ha fewndike ɗo haray inchallahu taala julɗo ko Allah hawridine zamanu goto fewtide haqqille men ɗen nokku goɗum fi en wasodiri e hoore gonga Allah inni qur'ana wa dhakkir fa inna dhikra tanfa al mu'minin andintin sabu no andintingol nafay gomɗimɓe ɓen hay e goto e meɗen ko ɓuri moƴƴande noon nelamaki julɗo ɓurɗo moƴƴude on marɗo iman timmuɗo on ko so yiɗani musidɗo makko yiɗani hoore makko o añani musidɗo makko kadi ko añani hoore makko immorde boneji ɗin kon la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al khayr hay goto timminta imanu ha o yiɗa musidɗo makko yiɗani hoore makko immorde moƴƴere ko mi yiɗani hoore am ko mi yiɗani on ko yiɗan ɗon hoore mon ko yiɗan ɗum lasengo moƴƴere nden kono si ɗa yiɗani hoore ma bonna yiɗan ɗum musidɗo ma heddi ɗon hara en fof meɗen ko wonɗen golde ɗo ko sa e hungo kunni tam yejjitu ɗum ɗen fokkiti Allah subhanahu wa ta'ala Allah inni kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyam faman zuhziha 'anil nari wa dukhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kala wonkil meeɗay mayde nden kala wonkil mayde memay ɗum kullu nafsin dha'iqatul maut ko so maayi ka Allah o yoɓoytamo kala ko golluno kon kala e moɗon dandoyaɗo yite naada aljanna oɗo o feewi oɗo o maɗi faqad faz kono noon wata on yejjito gurdam adna wonade si wona ko hoday ɗum ko janfoto ɗum ko trompay ɗum ko ɗum ni Allah subhanahu wa ta'ala hollitina e Qur'an wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur gurdam adna ko hoday ɗum idan enen ko Allah fokkituɗen Allah subhanahu wa ta'ala minani e rasul sallallahu alayhi wa sallam e holni e wonno ɓaygol ko makko ngol o inni enen ɗo en jokku rasul sallallahu fi hewtoy ka makko hara en tampali fi hewtoy toon hara mo weltani en o holli en wondemante kala acciɗo lawol nelaɗo ngol kala lundiɗo nelaɗo kala serindiɗo kala bakiriɗo sera nelaɗo kala wecciɗo mo walla attimo walla acci nelaɗo on acci ɗum o yahoy kanko toon ka Allah jaɓantamo ko nelaɗo lawol ngol wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah inni ko nelaɗo on lawol ngol ko l'islam mo addi on lawol fewngol ngol ko sunna makko on lawol fewnugol ngol ko manhaji makko on lawol nattagol ka Allah ngol ko ɗum ɗon lawol fewngol ngol Allah ni jokke ngol ɗon watan jokku laawi heddi ɗin so wona ɗon majje lawol Allah ngol
haray noon en fof meɗen mo kalnogol de fiyagol ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah on yoɓo joddini julɗo hino doa heɓude toɓɓe ɗi ɗe ɓuri rentade e muɗum o watta ayntude moƴƴa go'o golle ɗe woni golde est ce que ko noon Allah yamirirde ɗum ko toɓɓere mawde noon est ce que koni wadde kon ko ni Allah landori ɓay sinani Allah landori sinani la ɗon gerde haray kon perduɗo toɓɓere ɗimmerne so gayni golle ɗen ko ɓurimo mapinde est ce que Allah jaɓanimo ɗe golle ɗo est ce que ɗe jaɓama est ce que mone wadde kon haysi ko noon Allah wiiri est ce que mi heeɓi assurance Allah jaɓiɗe nelaɗo feƴƴinino sallllahu alayhi wa sallam nelaɗon wuura hande ko informé no wirno woɓɓe goo almubashiruna bil janna fi hayatihim o holliti ɓe wonde man ɓe nata aljanna o garantini ɓe enen hande en mara ɗum en mara on garanti idan julɗo hande hino maapi piiji ɗiɗi golle makko ɗen est ce que ko noon ɗe wi'ira o anda haysi ko noon ɗe o golliri ɗe est ce que ɗe jaɓama ka Allah subhanahu wa ta'ala o anda haysi ɗe jaɓama fen ɗo est ce que ɗe bonata ɗo yo maayu kadi o anda ɗi toɓɓere no waɗi yeeso men neɗɗo sunna wonɗo manhaju sahih no duwama pa ɗum ɗo est ce que mi golli kon ko noon Allah yamiriri est ce que Allah jaɓaniɗan golle an ɗen est ce que mi maaya ɗe bonari ɓayɗi tati no hiɗi yeeso meɗen ɗo joni noon ɗo andi sarti jaɓegol gollal ko honɗum ko ikhlasul amali lillah enen ko ɗum woni noddande tawhidullahi wotindingol Allah wotindingol Allah fi rububiyatihi metta fi wa fi uluhiyati ay fi amali l abdi ko yo wotindi Allah gonto ka golle maɗa laɓɓinana Allah subahana taala golle maɗe ko ɗo cheytan natiri anta wonɓe rewde Allah ɓen ɓe ala rewde ɓe natiraɓe ka sengo shahawat woɓɓe go juulata woɓɓe go hoorata woɓɓe go ko yargol ɓe woɓɓe go zina haaji mo woɓɓe ko amugol woɓɓe go ɗimpiiji hon haaji mo woɓɓe ko shirku billahi no cheytan natani ɓe enen wiɓe ɗen kadina en wakkiranto Allah ɓe Allah cheytan ardan ɗen honɗum fiyen gollan Allah ko hara gollal ngal laaɓanta Allah subhanahu wa taala ko ɗum si sahaba ɓen wiya joni yeeso meɗen ko ɗum ɓe ɓurno hulde si sahaba ɓen huuli hunde ko min Ousmane on hulatande ko an musidɗo julɗo ne hulatande hunde ko sahaba ɓen hulno allahumma la idan haray ɗon andi golle ɗen fof sarteraɗa ɗon ko ikhlasul amal lillahi subhanahu wa taala laɓɓinangol Allah gollal ngal tawata ko Allah goto wonɗa waɗande dewmade par ce que kanko goto yoɓoyama waɗaɗe bono inchallahu taala anan jogui ɗo toɓɓere ɗiɗi mi yewtata fi nde ɗo toɓɓere saabu no maapila mi ino maapi kala musidɗo an no maapi kala bandira on e nde ɗo toɓɓere ikhlasul amali lillahi subhanahu wa taala laɓɓinangol gollal mongal Allah hara ko Allah goto ngal waɗana hay goto kafidama e maggal e wata mi yejjuto ono kay taw yejjuto ɓay komi andintana woni hoore am min tawa ɗum oɗon inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum Allah darata noone neɗɗo sigmi danejo walla ɓalejo walla siko walla ɓalejo Allah darata jawdi maɗen taw o darata ko ɓernde ma nden o daara golle maɗen est ce que ɓernde maɗen no laaɓani Allah pos est ce que wonde manti golle maɗen no hawrde sunnaɗum sallllahu alayhi wa sallam idan ko atti kon fof taw musidɓe julɓe e bandiraɓe sonnaɓe fokkiduɗo Allah ko Allah o duwa gollande o laɓɓina ɓernde makko nden o moolo cheytane ko nelaɗo hunno kon sallllahu alayhi wa sallam har ɓeɗiɗino ɗo yeeso meɗen wonde mo himma no faydi min mi andina on par ce que komi waɗanta hoore am komi waɗanta on ɗan jogui risalaji ɗi mi rewata fi min tumi mi janggu par ce que komi noddanowo l'islam komi julnowo komi jannowo komi waajotoɗo kamɓe jaaji nokkeɗe ɗin fo seytan no bannani mi ɓuuri heddiɓe fo seytan no wawi bonde gollande ɓuuri hay wonɓe ka nder baarji ɓen seytan no wawi bonde gollande ɓuuri hay yarayɓe beera walla waɗayɓe sina saabu noon mo andi min koye lawol Allah moni mo mari laawi ɗi o rewata ko noon ɓay jomiraɓe gande ɓen mawɓe ɓen ɓe Allah waɗi hakkude men hollaɓe laaɓe ɓe accirani ni ɓe windi defte ɓe wallini ko honno aynata kala heɓuɗo hande jawdi ɓe waɗi banque ji kana ɓa jawdi ma ndi mara fitani bono jomiraɓe gande men no waɗi banque ji fi dina men kan no waɗani banque wonande noddanaɓe islam ɓe waɗi banque wonande jannoɓe ɓe waɗani banque wonande imamujo honɗum hollugol ma wa hino ɓe windi defte ɓe waɗi risalaji hino ɗo ko ɗum waɗa jogitade so no wondare to ɗa moƴƴa ko docteur ma on noon si wona ɗum nawnare ma nden seytan aɗa e perdine kala no wonɗo yeeso l'islam wonɗo e littande dina tiiɗuka kan dina selluka kan manhaju sahih yo andu hara seytan no bannanimo a ƴetta defte yumiragal nden rewtoɗa ɗe so no wo antum hara goto ala ɗon wonde acci ha foɗano jemma ƴetta rewtoɗa ala jogui risala mum mi rewtoto nurul ikhlasi wa dhulumatu iradatu dunia bi amali l akhira fi daw il kitabi wa sunna kala janggara to da heɓude nde ɗo deftere sono o rewtonde la rewtonde sono ko ɗum wallatami par ce que wonde mi hay min mi heɓa ujub wonde mi tigi mi heewa e kawase
wonde heɓe mantore yimɓe wonde heɓe andanɗa hoorema ha seytane cuɗanɗe golle maɗen ha sa renaki sa yurnaki suuɗe defte ñan o golla hara Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoytama golle maɗen deftere nde no yewta ɗo toɓɓe ɗiɗi al ikhlasu laɓɓinangol Allah dewal ngal wa shirku e gafede golle Allah subhanahu wa ta'ala hande mi ƴetta e toɓɓere aranede nden inchallahu taala hawnaki janggo mi ƴetta e toɓɓere ɗimbere nde saabu hino maapilan hino maapi on hay e goto e meɗen ɗo ka gollude ɗo ha tawoya Allah subhanahu wa ta'ala o tawoya Allah o daroyo yeeso Allah Allah ñaamo yeeso tagore nden fou yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin tawa Allahu khabirum bima ta'malun himo andi koni alimum bi dhati sudur mo andi kono ka ɓernde an kon hara min ko reno ɗon kon ko laaɓi min ka ɓernde Allah n reno goɗɗum ngo tawa komi golluno kon fof Allah ko yiite tammi kon ɗum watata dande ɗum ko simi andi kon nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum Allah wi honɗum nelaɗo maki honɗum sahabaɓe hulno ko ɗum ɗum watanmi dande ɓay komi neɗɗo ko on neɗɗo kulli ibne adama khatta'un wa khayrul khatta'ina at-tawwabun kala ɓiɗɗo adama falje ala feƴƴiɗo faljude kono ɓuuri moƴƴude faljude ɓen ko tuubaye ruttoɓen idan sa nani qala Allahu qala rasul ko sam'an wa ta'a sami'na wa ata'ana on nani on jaɓi mi nani mi jaɓi yeddodiral alaɗo laysa li qawli ahadin amama qawla Allahi wa rasuli hay goto mara konngol yeeso konngol Allah e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si Allah e nelaɗo yewti lanni sami'na wa ata'ana toɓɓirande min al ikhlasu fillah konno wiyete al ikhlas laɓɓinangol base yewtugol yewtere e waɗugol gollangal ko safe deso subanna anditnaɗen toɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala no inni o yewtu ɓay mo salika e wiide la ilaha illallah haray o malaka kono ko gollal ngal Allah haton jini yewtugol hara gollali nafata yewtuɗo golle ɗen Allah no yiɗi ɗum ɓuuri yewtere nden ko ɗum si Allah ni yettirelan golle ɗen i'malu ala dawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur Allah inni ɓeygorde dawuda nden yettirelan golle ɗen saabu noon fanɗiji yaɓe men yettiraɓelan golle ɗen ko ɗum Allah wi i'malu ala dawuda shukra idan yettugol Allah ngol subhanahu wa ta'ala ko golle ɗen Allah haton jini ɓuuri konngol ngol ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun ko honɗum wiyan ton ko gollata ko honɗum woton ko gollata idan wowlugol konngol waɗa gongol ko c'est deux choses différent laɓɓinangol Allah a wawi wadde hunde fof so andi détail mayre on hande ƴetta seeɗa al ikhlas ko honɗum wiyete al ikhlas wa haqiqatul ikhlas ko honɗum wiyete ikhlas alal haqiqa idan o inni ɗo kanko seykujo al ikhlasu haqiqatan huwa an yurida al abdu bi amalihi attaqarruba ila allahi wahdahu ko wiyete laɓɓinangol Allah dewe maɗe mbañande ko ɗum ne wajande ko ɗum andintin toon ɗum mi andinta ko yo jiɗɗo on fandor golle ko ɗen fof ko o faandi to ko ɗaɓɓi kon fof ko hundete ko ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala wa qad dhakara ba'du ahli al ilmi arifatin ba'duha qaribu min ba'di tagando hewɓe janfi ko ikhlas jantanɗe lurruɗe se kono so daarima ana fof no ɓattodiri fa qila wiyama al ikhlas wiyete l ikhlas ifradu l haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'a konno wiyete ikhlas ko faaragol Allah gongaji on e faanunde neɗɗo on ka ɗoftare makko ko ɗum wiyete ikhlas hara ko gotandiɗa subhanahu wa ta'ala wa qila wiyama al ikhlas kon ɗum wiyete ikhlas jente kon ɗum wiyete al ikhlas laɓɓinangol harna konngol ɗum jente kon ɗum wiyete al ikhlas huwa istiwa wa amali al abdi fi dhahiri wal batin ko wiyete al ikhlas ko taw golle jeeyaɗo ko feeñi kon e ko ɓernde kon fof hino fota tera o fandi ka Allah kon e ko feññini ka yaati fara no fota tera kon ɗum wiyete ar riya an yakuna zahiruhu khayran min batinihi ko taw hara kene on no ɓuri moƴƴude gundo on hara kene on no laaɓi ko sunna kene on no laaɓi ko diina kene on no laaɓi mo rewde Allah kono hara ka gundo wana ɗum won nder ton kono ɗum wiyete ar riya ko wiyete al ikhlas ko yo taw hara kene on e gundo fof no fota ko wiyete ar riya ko yo taw hara kene on no feeñi no laaɓa ɓuri gundo on wasidqu fil ikhlas kono noon gongo ko laɓɓinangol Allah ko wiyete gongo ngo ko ɗaɓɓuɗen kon an yakuna batinuhu a'maru min zahirihi ko yo taw hara ko gundo on ka ɓernde makko ɓuri luggude ɓuri wuurude immorde ko feeñi ko hara ɓernde annoye on no ɓuri hay golle ɗen laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala wa qila wiyama ko wiyete al ikhlas tasfiyatul amali min kulli ma yashubuhu ko laɓɓingol fitta golle maɗen fode waɗanta Allah ɗen kala tukum memay kunde so on faɗa ɗi ta'rifaji jiɗo ɗi cheikh e andanɗa hoorema Ali ibn Wahb al-Qahtani Sa'id ibn Ali ibn Wahb al-Qahtani addi ɗum ka deftere makko Nurul Ikhlas so faala marji makko ndaaro yo deftere Ibn al-Qayyim al-Jawzi Madarij as-Salikin Ibn al-Qayyim al-Jawzi ndaaro juz thani ta wa 91 on ndaaro e mo addani on ɗo
ko honɗum wiyete al ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. sen daari ɗiɗo andinanɗi ɗi waddi ɗo yattalihu laɓanay en pos ko wiyete an al ikhlas sarful amali ko firdesugol yilta golle maɗen wa taqarruba bihi ila llahi wahdahu ɓattorade allah hara ɗen golle riya hara yingo ala e golle maɗen wala sum'ata hara nannani ala e golle maɗen wala talaban lil gharadi dha'il hara ɗaɓɓirade golle maɗen faandunde hun lannay kon adna ɗo hara wala rewirde allah waɗa dewal ngal ɗaɓɓirande allah fi heɓirgol hutama duniya lannay kon ɗo wala tasannu'an hara waɗiral ɗum kadi fi waɗugol ha yimɓe ganda ko an waɗi wa innama yarju thawaba allahi neɗɗon ko duwa jortade ko baraji ɗin ka allah wa yakhsha azaba iqabahu o hula lette allah ɗen wa yatma'a fi ridahu o tañƴino belay al ko ɗum ɗo wiyete al ikhlas ko ya firle so golle maɗen ɓattorade allah hara waɗirali yingo a waɗirali fiyananne a waɗirali ɗaɓɓugol ɗum fi goɗɗum adna ɗo a waɗali ɗum fi yimɓe gandu ko waɗi ko jortiɗa e muɗum ko tañƴinoɗa ko fof ko hunde wotere ko baraji ɗin ka allah hiɗa huuli lette makko ɗen hiɗa tañƴi belaye allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum so tawi ndaare ɗo gando mawɗo goto no wiye mbayne koye salafiyankoɓe ko ɗum nodditi ɗen si ɓe wowli en mara konngol wona min Ousmane wona an wattu an kaliño wona heɗitiɗo hay goto si moƴƴuɓe yawtuɓe yewti ko wodanin ko sam an wa ta'a en tant que dalil no woodi yenteɗo ko gando molanaɗo ɓe ñentinten ɓen ɓe nodditiɗen ɓe wiɓen ko ɓe wi en kon wa qala al qadi iyad rahimahullah ɗo wiyete al qadi iyad lande homboni mo dando sira makko hombo wiyetewo ɗo ko min kibari salafiyin alladina salafu fi hadhihi l umma ko honɗum o wi jenteɗo ko laɓɓinane ɗo kon laɓɓinangol allah buy andade toɓɓere ɗo ko ɗum simin noon min souvent ɗe defte mi ƴettade jemma mi rewto moƴƴa par ce que exposition mo mi jogui on kam mi posa ɗon seytan no wayla lancide golle ɗe ñande wotere par ce que ko ajotoɗo komi jannowo komi waɗowo conférence ji komi yaltowo e télé komi wolo e radio komi andanɗa hoorema heɗoteɗo yewtere hay mi naati tasiji mi nana yewtere no feƴƴa nokkel ni fof ko sere di ma seytane bannante sa renake ha cuɗinane si a joga suuɗe defte ko wawe hollude nawnare ma nde lekkiki amara feere seytane yoorete jenteɗo ko qadi iyadi wiyen ɗo tarkul amali min ajli nnasi riya'un wal amalu min ajli nnasi shirkun wal ikhlasu an yu'afika allahu minhuma ndare nde yewtere makko ɗo honto madarij salikin li ibnul qayyim juz'u thani 91 ibnul qayyim kadi tan ko madarij salikina juz'u ɗimmo on sengo ɗerol 90 mo addi ɗo yewtere qadi iyadi jentede moƴƴa nder o tun yoni mo kala ko rentora hoore muɗum wona yila o inni accirgol golle ɗen saabu yimɓe ɓen ko yingo allahu akbar ɗon andi fayda ɓuuri hewde yingo ko waɗugol fi yimɓe nanane fi yimɓe yiyane ko yingo gadi ini no yimɓe ha ɓuuri ɗo honɗum hilan fa wajade hande hilan fanno janngude Qur'an lan fanno julnude hande lan fanno wadde yewtere mi accira ɗum saabu yimɓe ɓen ndan hulita yimɓe ɓen wowlu saabu yimɓe ɓen décourage am mi ha mi acca honɗum hulugol tawa yingo walla goɗɗungo o ini ɗum to ko déjà ko yingo noon saabu noon ko accirɗa ɓaya fanma andi ko Ibn Taymiyya wino ko wonde manti ɓe nandinayi ɓe Allah ka inde makko almushabbiha o inni shabbahu awalan thumma attalu kala ɓolɗinɗo inde Allah ne inni min hulwata men nandi Allah o inni a nandini taw si ɓolɗinɗa sa inni Allah innetake mari jungo ɓayra nandi jungo Allah gon a jungo yimɓe ɓen anno inni Allah ala jungo par ce que a nandi ka haqqille ma si ɓolɗinɗa isan o inni ɗo kala accirɗo golle saabu yimɓe an ko yingo hulnoɗa waɗi déjà yingo ɗum ko goho kala accirɗo gollal saabu neɗɗo haray ko yingo par ce que an ko gollanayɗa ko Allah haccuma ala si yimɓe no faala wolu no faala accu ɗon innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira waɗanno Allah o darata kono so Allah inna alladhina yuballighuna risalati rabbi yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah Allah in aya go wala yakhafuna lawmata la'im a hula felore felo a hula konngol wolo a accirta fi yimɓe ɓen weltike walla ɓe jarni ka kala accirɗo golle saabu yimɓe ɓen mo waɗande Allah gollal o accirangal saabu yimɓe ɓen o inni ko riya hombo wi ɗum qadi iyad o inni ko hanno wala amalu min ajli nasi shirkun gollugol saabu yimɓe ɓen kadi ko shirku haɗa ka fiti kadi ala ɗon kadi ko riyano joni ko wonɗa gollide ko saabu yimɓe ɓen
ida waɗa Allah gollal kono ɓayim ɓen no mantuma so tawi yimɓe joni accima mantugol accima okkorgol accima weltanagol accima teddingol a watta gollal ngal ɗo kadi o inni ɗo kadi ko shirku no hon par ce que ka fidi Allah gollal ngal ko Allah goto duwanɗa juulande ko Allah goto duwanɗa hoorande ko Allah goto duwanɗa wajanade ko Allah goto duwanɗa ittande sadaka joni wadda ɗum ɓay yimɓe ɓen hiɗa faala yimɓe kadi yiyane ɓe jalane hiɓe weltanoma hiɗa faala yimɓe okkore hiɓe faala yimɓe vraiment yo jarne hiɗa faala joddi ay yimɓe saabu ɗum ɗo a golliri dewal Allah saabu yimɓe ɓen ɗo ko shirku o inni wal ikhlas ko on wiyete laɓɓinangol Allah an yu'afika Allahu minhuma ko Allah dande ɗiɗo ɗiɗi non wona ya gollir saabu yimɓe ɓen wona acci saabu yimɓe ɓen on nani ko ɗum ɗo woni al ikhlas ɓaadi iyade inni ko wiyete al ikhlas wona ya gollir saabu yimɓe ɓen wona ya accir saabu yimɓe ɓen hada huwa al ikhlas kama arrafahu qadi iyadu fi madarij salikin ibn al-qayyim rahimahullah wal ikhlas ko on wiyete al ikhlas wal ikhlasu fi hayati almuslim ko wiyete laɓɓinangol Allah ka gurdam min julɗo e onon heeɗiɓe lamɓe an yaqsida bi amalihi wa qawlihi wa sa'ira tasarrufatihi wa tawjihatihi wa ta'limihi wajha Allahi ta'ala wahdahu la sharika lahu wala rabba siwa ko wiyete al ikhlas ka gurdam julɗo laɓɓinangol Allah ka gurdam am min laɓɓinangol Allah ka gurdam onon heeɗiɓe laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala ka gurdam ka dewe maɗa ko yo jiyaɗo on faandor golle mum ɗen ko wonɗa golle ko hara ko faandiɗa ko anniɗa e majji wa qawlihi konguɗi wolta ka rina ɗen ko faandiɗa ko anniɗa e majji ko Allah reeni e majji ko wa sa'ir tasarrufati kala firlisande maɗa yaaduji maɗi arduji ɗin e kala effort kala gollal ngal watta ka diina wa tawjihati e kala huccintinande walla fewtinande walla yantasoji ɗi watta ka diina wa ta'limihi e kala gandal ko jannata ka diina ko andita goɗɗo harfu goto ko yo taw hara ko faandiɗa ko ko wajha Allahi ta'ala ko kongol yeeso Allah ngol ɗum faanda wahdahu kanko tu la sharika lahu mara kafiriɗo wala rabba siwahu hara kadi o maɗa honɗum Allah goto hara wana goɗɗo go kona Allah subhanahu wa ta'ala en faamiɗo ko nuti al ikhlas laɓɓinangol Allah wala amalu lillahi amma tarkul amali min ajli nnasi riya'un wal amalu min ajli nnasi shirkun wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhuma kama qala al iyad toɓɓere sakkilonde mi yewta hande nden ahammiyatul ikhlas o laɓɓinangol Allah ɗo no mari himme moƴƴa ka gurdam am mi yewtowo onon heeɗiɓe lamɓe ɓay ɗon andi ne fokkiti yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah no inni ya ayyuha nnasu inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum bil gharur Allah inni hey moɗon yimɓe fodore Allah fodon nden ko nde gonga de on hawra Allah maynden no habbi en ko ɓooya même en maaya ko ɓooyata Allah inni wata adna ɗo hodu on wata adna ɗo trompe on wata adna ɗo janfo on wata goɗɗum goo kadi kala ko wawata on hodude janfo on wano cheytane kadi mo wata janfo idan laɓɓinangol Allah golle men ɗen ko hunde ɓurde mande mo himma o inni ɗo lagade khalaqa Allahu al-khalq ɗon andi Allah tagiri tagorde al jinna wal insa yimɓe jinna ɓen fof yon ɗum lil ibadati ɗiɓe fi yoɓe rew Allah wahdahu la sharika lahu kanko to wa amara jami al mukallafina bil ikhlas Allah inni ɓay inni rewmo o yamiri denndangal ɓe waɗini ɓe fof laɓɓinangol mo dewal ngal o inni rewmo o inni kadi laɓɓinanimo dewal ngal honɗum Allah wama umiru illa liya'budullah ɓe yamiraka si wona yoɓe rew Allah rewgol Allah tun ko yen juulu tun walla en janngo walla en waajo tun walla waɗu sadaka e waɗu golle moƴƴe no o yamire ɓe rew Allah e ko ɓeywata ɗum mukhlisina lahu dina ɓe laɓɓinana Allah dina makko kan hara ko Allah goto ɓarani galata Allah wi aya goɗɗo go inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq min jippine dow maɗa nde deftere ɗo wonde e gonga ɓurana ko gonga jippori fa'budillaha rew Allah annela ɗon rew Allah jiya ɗon rew Allah rewgol Allah tun owe mukhlisan lahu din laɓɓinana Allah goto dina ma kan hara ko Allah goto faandira Allah inni ala lillahi dinul khalis ande ko Allah waɗa dina laaɓo kan Allah inni ayat go qul inna salati no julde man ande wa nusuki e dewe an mana kirse komi hirsata kon wa mahyaya e gurdam annana fof majja wa mamati e mayde ande fuu ko hombo woode lillahi ko wodande Allah rabbil alamin jenta gona Allah tum kala ma kafi dum e goɗɗo go la way raɓɓude toon yingo walla nanni walla fi jawdi walla nanede o inni la sharika lahu Allah maraka fidiɗo e julde an ɗen e dewe an ɗen e gurdam an ɗan
e mayde anden la sharika lahu Allah maraka fidiɗo wa bidhalika umirtu ko ɗum Allah yamirimi ko ɗum mi yamira wa ana awwal muslim mun aranoyi kala julɓe wonɓe kawrleɗo ɓe Allah inni alladi khalaqa al-mawta wal haya ko Allah tagi mayde e gurna fi hon ɗum liyabluwakum fi Allah jarribo ha o darta on ayyukum ko hombo e moɗon ahsanu amalan ɓurata moƴƴinde golle ko sabu ɗum qala al-Fudayl ibn Iyad ko hombo woni o ɓen ɗo ande inɗe ɓe karamakoɓe mawɓe yawtunoɓe guire ɓurɗe moƴƴirde min al-quruni al-ula al-quruni al-mufaddala siɗen yewde sugu ɓe en jangtinanane Fudayl al-Qadi Iyad ɗo ɗen jantade fi Fudayl ibn Iyad ko hombo woni o jantoyi inde makko nden ande hombo woni mo ko hombo yewtude yewtere ɗo ko Ibn al-Qayyim al-Jawzi fi Madarij as-Salikina e juz'u thani safha 89 aya mana sengo ɗerol 89 ndaare hono Fudayl ibn Iyad wi jentite moƴƴa yewtere makko nden ka ɗo ko Allah en laɓɓinen mo o inni ka Allah wino ɗo li yabluwakum ko ahsana amala o inni huwa akhlasuhu wa aswabuhu ko e taw har ko ɗum ɓuri laɓɓande Allah ɓuri hawde sawaba gaɗo ɓeni ya aba Ali ko ya maɗa yo baben Ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu kon woni ɓuri laɓɓinangol ɓuri hawde sawaba qala inni innal amala jente moƴƴa nde ɗo yewtere min ɗum no wallude lam moƴƴa lan tori Allah e nafiran lan tori Allah no kayo nafiron par ce que ne fokkiri yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah goto ñawoyta yawma tubula sa ñande gundoji ɗi fof feeñoyta ñande wawa hussilama fistul kono ɓerɗe kon fof yaltoya Fudayl ibn Iyad innal amala dabbitino golla waɗi al-ma'rifa dendanagal golla idha kana khalisan si ngal laaɓani Allah subhanahu wa ta'ala walam yakun sawaban ngal wona e ɗo sunan Allah sallam lam yuqbal Allah jaɓatangal si a laɓɓinani Allah dewal ngal ko Allah goto anniyede ɗa a kafidani on wona e ɗo sunan Allah jaɓoyta idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal wa idha kana walam yakun khalisan lam yuqbal si ngal laari ke ɗo sunna kono a laɓɓinanani ngal Allah ko sunna wonɗa e wadde mana ko feññiɗa ko sunna laaɗo ko manhajur rasul kono ko ɓernde ma wona ɗum miijiɗa wona Allah goto waɗanɗa Allah no ren ɓernde nden inna allaha alimun bi dhati sudur lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa sawaban ha gollal ngal laato ko Allah ngal waɗana ngal woni dow sunna wal khalis o inni ko wiyete laaɓugol an yakuna lillahi ko ngal wona Allah goto wa sawabu wiyete sawabu an yakuna ala sunna ko ngal wonde ɗo sunna on wiɗen nde ɗo yewta ndawni ko Madarij as-Salikina li Ibn al-Qayyim rahimahullah summa gara o janggi aya mo Allah wino suratul Kahfi on faman kana yarju liqa'a rabbih Allah inni kala jortiɗo kala tañƴiniɗo hawroye e joomi muɗum falyamal amalan salihan yo o gollu golle moƴƴe wala yushriku bi ibadati rabbi ahada wata ko fide de Allah ɗen hay e hunde wa qala ta'ala Allah wi aya goɗɗo wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu dinan ala ɓurɗo moƴƴude diina mimman aslama wajhahu lillah ha hewto bilaniɗo yeeso mum ngo wonande Allah wa muhsinɗo ko moƴƴinɗo kon ɗon jebbinanago yeeso ngo Allah kon ɗon moƴƴingol o firi aya on o inni fa ismul wajhi jebbingol yeeso ngo wonande Allah ikhlasul qasdi wal amal lillah kon ɗum ko laɓɓinangol faanunde nden e golle ɗen Allah ko ɗum islamul wajhi lillah man aslama wajhahu lillah wal ihsanu ko wiyete moƴƴingol muhsin on mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi ko jokkol nelaɗo e sunna makko sallallahu alaihi wasallam dal Madarij as-Salikin li Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa qad thabata tabiti fi al-hadith immode hadise mo filliɗo akhrajahu imam at-Tirmidhi fi kitab al-ilmi akhrajahu min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa akhrajahu imam Ahmad min hadith Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa sahhahu Shaykh al-Albani fi Mishkat al-Masabih al-juz' al-awwal صفحة 78 نلا ماك ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم بيجي تاتي bernde julɗo duwaka iwde majji ɗi duwaka yaldede bernde julɗo aranangal kon nelaɗo maki ɗum ikhlasul amali lillah laɓɓinangol Allah golle mum ɗen on nani ɗum ɗo duwaka yalde bernde julɗo kala ko watta ko puusa ma golle ko sabu Allah laɓɓata to goɗɗum wa munasatu wulatil umur e lango reedu ardiɓe yeesoɓe e jantoken ko Imamul Barbahari sarhu sunna haysi yeesoɓen ko bandi haysi laamiɓen ko bandiɓe haysi laamiɓe ɓe rewa laaɓa en tant que ɓe julɓe laaɓanaɓe reedu ha yaltalle johoyɗe maɓɓe sona ɗum ko ɗum nenama ko ɗum ɗoka iwde ɓernde julɗo tati on waluzumu jama'atil muslimin e ñiɓɗugol jama julɓe ɓen fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihi sabu duwa maɓɓe on no huuɓita he ɓawa maɓɓe wal ikhlasu huwa ruhu amalil muslim laɓɓinangol Allah golle ɗen ko ɗum woni wonkil gollal julɗo
wa ahammu sifatihi ko ɓuri himmude kala sifa ko julɗo sifatorta fa bidunihi si ɗum ɗo wasamma e julɗo laɓɓinalngol Allah yakunu juhuduhu wa amaluhu haba'an manthura haray tinnare makko kone wadde ko bimbe kikiɗe golle makko ne wadde ko wonte e nduggu sakoytengu yawmal qiyama wal ikhlasu min ahammi amali qulub laɓɓinalngol Allah dewe mum ɗen ko ɗum ɓuri himmude ɗum ɓuri wonde important e kala golle ɗe ɓernde neɗɗo gollata bittifaqi a'immatil islami ɗum no fottan ɗum hooreɓe islam ɓe fof ɗum andi wala shakka anna amal al qulubi hiya al aslu wonde manti hon ɗum golle ɓernde ɗen ɓuri woni aslu gollal neɗɗo on sabu noon li mahabbatillahi wa rasuli ko ɓernde yiɗata Allah en laaɗon wat tawakkuli alayhi ka ɓernde yowitagol woni wal ikhlasu lahu laɓɓinagol Allah ka ɓernde woni wal khawfu min hulugol Allah ka ɓernde wonata wal raja'u lahu jortagol ka ɓernde Allah ka ɓernde wonata wa a'malul jawarihi taban golle tere ɗen koye jokkuno yagol juuloya walla salligo walla waɗa jihad ɗiɗo piiji ko jokkay ɗum ko sa yiɗi Allah a yiɗi laaɓi tiki ɗo makko a laɓɓinemo Allah de wona ko golle ɓernde woni asli on golle tere ɗen ko jokkay ɗum fa inna niyya o inni annuye on bi manzilati ruhi noye sa haray ko ɗum woni pilasi wonkilkin wal amalu golle ɗen bi manzilati l jasadi ko pilasi ɓandu ɗum lil a'da'i alladi ida faraqa ruha mata haray o inni wayno tere ɗen si wonkiki i wiye ɓandu neɗɗo serna o maye ko wano noon tawi tun annuye moƴƴo yalte golla haray gollal ngal jaɓaka fa ma'rifatu ahkamil qulubi ahammu min ma'rifati ahkamil jawarihi on nani andugol ñaawoje ɓernde ɗen ɓuri himmude andugol ñaawoje tere ɗen ñaawoje tere ɗen honno mi dowa comportade honno mi dowa juulirde honno mi dowa hoorirde ko honno mi dowa ɓornorade ko honno mi dowa vraiment gerdude diina an kan mana honno tere an ɗen dowa wonirde andugol ɗum ɗon ko andugol ñaawore ɓernde nden ɓuri wonde mo himma laɓɓinalngol Allah ngol edi ñaawore tere ɗen o inni ɗo jentite moƴƴa fa yajibu ala al muslimin waɗɗi dow kala julɗo an yakuna mukhlisan lillah hara mo laɓɓinan Allah golle makko ɗen azza wa jalla la yuridu riya an hara ko waɗanta Allah ko a faandaki ton yo goɗɗo yiyane wala sum'atan a faandaki ton yo goɗɗo nane wala sana an nas a faandaki mantore hay goto wala madhahum wala hamdahum a faandaka ɓe wacce wana ɓe jarne innama ya'malu salihati wa yad'u ila allahi yuridu wajha allahi ta'ala andu ko gollirta golle moƴƴe nodda faade Allah wan moni wadde fewndo ni do'a on fewndo ɗo an do'a dartude wana fi yon man tan après darson modi on jarama ɗon wana ɗum woni ɗaɓɓude son son jarni en yoye ɗum ko yeeso probléme ala ɗum koye moto on iwri kono min wiyata wona ɗum mi ɗaɓɓi wana mantore yimɓe hara ko neɗɗo on ɗaɓɓata e du'a makko e ko noddata kon e mbadiji makko ni e golle makko ni e sadagaji ni fof ko fandi wajha allahi kama qalta on Allah wira noon qul hadhihi sabili ad'u ila allahi la ad'u ila nafsi wala ila watani wala ila jaybi wala ila ismi wala ila shuhra Allah inni wi'u anniraɗo hino lawol angol miɗo nodda faade honɗo faade Allah na mi ala nodde faade Ousmane mi wana faade leydi an wana faade leñol an wana faade heɓɓugol jawdi wana faade inde ad'u ila Allah Allah inni ayago wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi ala ɓurɗo moƴƴude gollal on nodduɗo faade ka Allah dare man da'a ila allahi la da'a ila nafsihi wala ila riyain wala sum'atin wala ta'ajjubin wala rodin wala man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wal ikhlasu laɓɓinalngol Allah a'zamu sifati allati tajibu ala al muslim ko ɗum ɓuri mawde sifati kala waɗɗiɗi ɗo kala julɓe ɓe fof fa yuridu hiɗen do'a hiɓe do'a faandorde ɗaɓɓirde bi da'wati noddanu maɓɓe ɗum golle maɓɓe ɗen wa amane golle maɓɓe ɗen wajha allahi yeeso Allah ngon wa dar al akhira e galle ɗen kala akhira wa yuridu ɓe faando ka da'awa maɓɓe e ka golle maɓɓe islaha nnasi moƴƴingol ko boni e yimɓe ɓen kon wa ikhrajahum min adh-dhulumati ila nur e yaltingol ɓe e niɓe shirku e majjere adda ɓe annora islam ko ɗum ɗon en faanade wona goɗɗum ngo ndar nde ɗo yewtere undur majmu'u fatawa samahatu cheikh ibnu baz juz'ul awwal ndara safha 349 wa juz'ur rabi safha 229 toɓɓere dartoɗen hande ɗen almatlabu sadis makanatu niyatu salih wa samaratuha
annu ye moƴƴo e dinɗe mum ɗen asasul amali wa qa'idatuhu wa ra'sul amri wa amuduhu wasluhu allati alayhi buniya o inni annuye woni asasi woni fondation golle ɗen ko ɗon tugale golle men ne ko ɗon hoore fiyake golle ɗen ko ɗon tugalal hakkunde manga ko ɗon aslimo doama hede hoore mum li annaha ruhul amal par ce que annuye moƴƴon ko wonkil golle ɗen wa qa'iduhu ko annuye moƴƴon ɗowata golle ɗen wa sa'ihu ko annuye moƴƴon woni sofere golle ɗen wala amalu tabi'un laha golle ɗen ko jokkata ko annuye yasihhu bi sihhatiha golle ɗen no sella si annuye on selli wa yufsidu bi fasadiha golle ɗen no bona si annuye on boni wa biha yahsulu tawfiq ko sabu annuye on neɗɗo heɓirta kawral bi mana Allah hawrinamo e sababu annuye moƴƴi wa bi adamiha yahsulu al khudlan ko si annuye moƴƴi on wasama ka golle neɗɗo heɓata jaase wa bi hasabiha tatafawatu darajatu fi dunya wal akhirah ko embere annuye on no moƴƴiri fof yimɓe ɓe ɓurdata darajaji martabaji ɗin adna ɗo e l'akhira ndaro nde ɗo yewtere انظر النية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلاني الجزء الأول بمعنى صفحة 151 دار يوتري أودو مكو باجو عند الدكتور مكو النية وأثرها في أحكام الشرعية ونند أودو ولهذا وسبنا الماكي حديث واندر متفق عليه عند البخاري مسلم من حديث عمر بن الخطاب نال الماكي هونو إنما الأعمال بالنيات قول لي جنكو جابيرتك أنو يجي wa innama li kulli imri'in ma nawa no wonna kala neddo ko anni kon wata yejjitu dum mo kala ko anni ga berde mon kon den wada gollal ngal ko dum wadana mo yasal Allah inni qur'ana la khayra fi kaseerin min najwahin illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah onani ibtigha'a mardatillah fa sawfa nutihi ajran 'azima Allah inni cowdi burdi heedu ko watta ko moƴƴere ala mum sina on yamiro ka cowdi mum sadaqa walla o moƴƴina walla moƴƴere walla moƴƴingol hakkunde yimɓe kala waɗɗo ɗum ɗo sowndi goɗɗo fiyo itti sadaga sowndi goɗɗo fiyo waɗu moƴƴere sowndi goɗɗo yo moƴƴi hakkunde yimɓe hara noon ko waɗi ɗum ibtigha mardatillah ko waɗi ɗum ko ɗaɓɓirgo yeeso Allah ko sabu Allah tun Allah inni ɓeeɗo pellette men okkore ɓe joɗɗuma on o inni ɗum ɗo hino tindina en wa hadha yadullu ala ahammiyati wa makanati niyya ɗum ɗo hino tindina en himmugol e nokku annuye moƴƴo ka ɓernde julɗo wa anna du'ata ila Allah on nani o noddi en ɗo ene o inni ande ɓen noddanayɓe Allah min Ousmane organisé ɓe ha sugo o radio heeɓi ono organisé ha tawa nokkel no heɓade fi ka dina rewete o inni wa anna du'ata ila Allah ɓen noddanayɓe Allah ande wodi piiji ko en wajoto ko fi yaroɓe ɓeere ɓen no wodi piiji ko en wajoto o fi wano fima e cigarette no wodi piiji ko en wajoto ko fi karamokoɓe no wodi piiji ko en wajoto ko fi anda waɗa ɓe bidde aji mawɗi kono wonde watte mbaajo hara ko min wonɗo yewden concerné hara ko ono heeɗi ɓen concerné par ce que en faala gollude wonen almisbah no Cheikhul Albani wiɗa noon julɗo wata almisbahu yudi'u li ghayri wa yahriqu nafsa wona yen wonɗo annora moƴƴina radio ji waɗa mi janga jangon waajude yimɓe heɓa annora juula ɗum Allah jaɓana ɗum enen tawa eɗen laɓɓinana hara ko sumegol wonɗe yahude hara woni lampu sunna e hoore mum yonnana hoddiɓe Cheikhul Albani julɗo waɗa noon o inni ɗo ɗum ɗon tinna en himmugol annuye moƴƴon wa anna du'a ila Allah wa ghayri min al-muslimin en noddanayɓe faade Allah ɓen e heddiɓe fof julɓe ɓen bi hajatin hiɓe haton jini ila islahi niyya moƴƴingol annuye moƴƴintingol annuyeji no nani hiɗen haton jini moƴƴintingol annuye min Ousmane ñandola haton jini moƴƴintingol annuye moƴƴintina ba ñandara seytan ɗon cuɗanimmi onon kadi ko anano fa iza saluhat si neɗɗo moƴƴini annuye o u'tiya al abdul ajra al kabira wa thawab al azim jiya ɗon o okkorte baraji mawɗi e barjaji mawnuɗi walaw lam ya'mal haysi o gollali si annuye moƴƴi innama nawa niyatan sadiqa so anni ke annuye moƴƴo nelaɗo maki hadis sallallahu alaihi wasallam ndaare annuye moƴƴo idha marida al abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima rawahu al bukhari fi kitab al jihad was sayr babu yuktabu lil musafir ma kana ya'malu fi al iqama imam bukhari fi hadis nelaɗo maki si jiyaɗo nawni walla o waɗi wayase o setike Allah windanaymo baraji ɗi o gollayno fewndo o ñiiɓi aɗo wayasude ɓay ko wayas o haɗimo walla on ɗo salli aɗo nawnde sabu hon ɗum sabu annuye makko moƴƴo nelaɗo maki hadise goɗɗo go ma min imri takunu salatun bilaylin fayaghlibuhu alayha nawmun illa kutiba lahu ajrun salatihi wa kana nawmuhu alayhi sadaqa oɗo rawahu Abu Dawud kitabu salati babu man nawa alqiyam والنسائي كتاب قيام الليل والتعويض النهار وصحه شيخ الألباني في رواية الخليل
sahih al-jami' bi hadha al-raqam nelaɗo maki la neɗɗo marɗo julde nde wo julde jemma naafilo minde goo tun ɗongol foolamo ronka julde o ɗaanu ha bimbi sina allindanemo ko juulayno kon ɗoygol makko wonamo sadaga ndaare annoye moƴƴo mo wowno anniyade ñande juuɗi dara si woni 3 heures du matin ñande goo ɗoygol foolamo saabu annuye makko moƴƴon Allah windanamo baraji ɗoygol ngo wonamo sadaga ari e hadise hollugol tun honɗum annuye moƴƴo o koni mo nenalmaki man tawadda fa sana wudura thumma kharaja ila masjidi fa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allah mithla ujri man salla wa hadara la yanqusu dhalika min ajrihi shay'a hadha akhrajahu Abu Dawud wan-Nasa'i wa qala Ibn Hajar fi Fath al-Bari isnaduhu qawi nenalɗo maki tawi neɗɗo sallika suudu muɗum o moƴƴini salligi on o yalti yahugo ka juulirde hewtugo mo tawi juuli Allah hokkaymo baraji wano julɓe ɓen fof Allah ɗum tabaraji makko ɗin hay hunde sabu on ɗum annoye makko moƴƴo nano maki sallallahu alaihi wasallam e hadis selluɗo man sa'ala Allah ash-shahada bi sidqin ballaghahu Allahu manazila shuhada wa in mata ala firahi rawahu Imam Muslim fi kitab al-imara babu istihbab talab ash-shahada fi sabilillahi ta'ala Imam Muslim fi hadis nano maki kala toriɗo Allah yo Allah waɗɗum e yarayɓe shahidi maɗa mayɓe lawol Allah ngol hara ko goonga on nani annuyo harno laaɓi nelaɗo maki Allah yottino yaymo galleji ɗi o marani mayɓe lawol dina Allah ngam Allah yottinaymo ɗi galleji hoɗnoyo ɗi haysi o maayi ka dow danke makko kono neɗɗo no dowa torade Allah yo waɗɗum e martire ashuhada toroɗa ara noon nanagal har so tawi har président ɗo wawno yahude tawi ko goonga Allah reeni ɗum e ɓonkin maki haysi a maayi ka dow danke maɗa Allah yottinoyte inchallahu e ɗiɗo cheikhujon inni hoɗo on ɗum hino tindina en e dow ɓural Allah nga subhanallah e moƴƴe makko dow ɓeɗo jiyaade e dow ɓeɗo jiyaɓe andanɗa hoorema saabu annuye moƴƴo baraji ɗin no ɓeydo saabu annuye moƴƴo baraji ɗin no sowindirane wonande jiyaɗo golle makko ɗen ɗe andanɗa hoorema hiɗe sowindire nelaɗo maki sa sallam gorko arino tawi nelaɗo sa sallam tawi mo jogui jandi o inni ya rasulallah mo jamam jogui aala e gueero o inni uqatilu aw uslim est ce que mi yawmi walle haɓagol kam mi jebbilo nelaɗo maki aslim summa qatil jebbilo ha gayna haɓa fa aslama o inni ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah o naati ka gueero fa qutila o wara ga nelaɗo maki sa sallam amila qalilan wa ujira kathira oɗo o golli seeɗa o yoɓama buy annuye makko moƴƴon ko ndeññande o naati dina o maayi ndeññande o naati aljanna muttafaqun alayhi min hadith al-bara ibn azib radiyallahu anhu inda al-bukhari fi kitab al-jihad wa as-sayr wa imam muslim fi kitab al-imara babu thubut al-jannati lish-shahid wi wa bin niyyati as-salihah sabu annuye moƴƴo yubariku Allahu fil a'mali al-mubaha Allah no barkina neɗɗo e golleji dagiɗi fa yusabu alayha al-abdu Allah yoɓa jiyaɗo e muɗum ko ɗum sinal maki sabu annuyima moƴƴon ida anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa nelaɗo maki sallam si jeeya dépense si jeeyaɗo nafki e dow ɓeygure mum nden hara mo tañƴi mo ƴetti annuye ko sadaqa woni ittude Allah windaymo ɗum sadaqa oɗo hadise muttafaqun alayhi bayna al-bukhari muslim hadise abi mas'ud radiyallahu anhu nelaɗo maki hadise goɗɗo go innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdakhi biha wajha allahi illa ujirta alayha hatta ma tajaluhu fi imra'atika a meɗata dépense de nafaqqa e dépense moƴƴo hiɗa ɗaɓɓira ɗum yeeso Allah on nani tabdakhi biha wajha Allah si wona Allah yiɓete dow muɗum hay ko waɗɗa e nder hunduko honɗum hunduko sonnaje maɗa idan nelaɗo maki hadi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah azza wa jalla kataba alhasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila ɗum ɗo fof no holla en pilasi annuye moƴƴe e laɓɓina walla golɗen Allah inelaɗo maki Allah windi moƴƴereji ɗin fof e boneji ɗin o ɓangini ɗum kala ƴettuɗo annuye waɗa e moƴƴere o heɓi empêchement waɗande moƴƴere saabu annuye makko moƴƴo laɓɓina golɗewal ngal a windaymo moƴƴere timmude oɗo hadise muttafaqun alayhi bayna al-bukhari wa muslim min hadise ibnu abbas radiyallahu anhu idan en yiiɗo laɓɓinangol Allah ngol e ko woni important muɗum nafoore mum nden hino heewi al ikhlasu lahu thamaratun hamida no mari dinɗe moƴƴe dinɗe yettaɗe wa fawaid jalila no mari nafooreji mawɗi adima no jeeyayi ɗin nafoore mo laɓɓina Allah golle ɗen hayra ad-dunya wal akhirah heɓa moƴƴiratnayi l-akhira min fadaili al-ikhlasi wa thamaratihi ɗiɗi al-ikhlasu huwa sababu al-azam fi qabuli al-amali ma'a mutabati rasul laɓɓinangol Allah yi ko ɗum Allah watta ha golle maɗen jaɓe e jokkunde rasul sallam
tati on yi al ikhlas laɓɓinagol Allah yuthmiru mahabbata allahi lil abdi ɗum riminay yiɗugol Allah wona dan jeeya ɗon summa mahabbatil malaika malaika ɓe yiɓe wa wudi al qabula fil ardi Allah waɗana neɗɗon hara mo jaɓana kongol ka leydi ɗo ɗum ɗo fo en yi wonde manti no jeeya samaratu ikhlasul ibadati lillahi ɗum fof ko Allah waɗa no jeeya mum nayi on al ikhlasu asasul amali wa ruhuhu en faami laɓɓinagol Allah ko ɗum woni base dewal ngal ko ɗum woni fondation golle maɗen ko ɗum woni ruhu golle maɗen en yii ɗum ɗon kadi e nder ɗi ko nguɗniraɓe sallam en yii jeego on yuktabu li sahibi l ikhlasi kullu ma amila kullu amalin yaqsudu bihi wajha allahi walaw kana mubaha en yii wonde manti laɓɓinan Allah dewal ngal Allah winama kala ko fandi wargol hayso ko hunde daguide en yii neɗɗo dépense ɗo ɓeygure mum ne Allah winnama baraji jeɗɗi on yuktabu li sahibi l ikhlasi ma nawa min al amali walaw lam yamal bi en yii Allah windanayi neɗɗo marɗo annuye moƴƴo laɓɓinani Allah ngal annuye makko hayso waɗal gollal ngal wano ɗani ɗo ɗon ki walla o yasoɗo jeetati on iza nama aw nasiya kutiba lahu amaluhu alladi kana yamalu en yii haysi neɗɗo on yejjiti walla o ɗanike si annuye on no laɓɓani Allah Allah windanaymo golle ɗe hayso waɗaɗe en yii ko annon kadi jeenayi on iza gaɓɗo safara kutiba lahu bi ikhlasihi ma kana yamalu sahihan muqima en yii ɗum ɗo kadi si neɗɗo waya walla o nawni Allah ɗema ko gollayno mo selli walla himo ñiiɓe en yii kadi sappo on yansurullahu l ummata bil ikhlas Allah ko wallita ɗeɗo mofte ko si ɗe laɓɓinani Allah ko si laaɓe ɓernde nde laaɓani Allah si Allah walla ko so yiɗi hande en ronku gañade par ce que ɓernde nde laaɓana Allah en watnayila moƴƴade par ce que Allah ɓernde nde darta inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila mawalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum Allah ko ni inna Allaha alimun bi dhati sudur Allah wani ko ɓernde kon khabirum bima tamam humbiti en yii sappo e goo on al ikhlasu laɓɓinangol Allah yuthmiru najata hino rimina dinɗe min azabil akhirati imode lehlatarde sappo e tati sappo e ɗiɗi ɗon e yi wonde man laɓɓinangol Allah tafriju kurubi dunia wal akhira min samaratil ikhlas e yi heɓugol yolɗene ka aduna ɗo e lahara fenɗo hiɗen sattira nokkel ɗi fo ka meɗen nokkel ɗi fo heɓugol yolɗene ko se laɓɓinan Allah dewe ɗen e yi sappo e tati on raf'ul manzilati fil akhirah yahsulu bil ikhlas heɓugol galle towɗe ka lahara hino heɓora laɓɓinangol Allah dewal ngal e yi kala toriɗo Allah waɗugol shahida so maayi ka hordanki makko Allah naado yamal janna e yi sappo e nayi on al inqadu min ad dalal ko laɓɓinangol Allah danta neɗɗo yanugol e majjere sappo joyi en heeɓi ga al ikhlas sababu li ziyarati l huda ko laɓɓinangol Allah woni saabu ɓeydugol peewal neɗɗo heɓa feewagol e yi sappo e jeego as-situ tayyibu inda an-nas min samarati min simari l ikhlas heɓugol mbaadi laaɓundi ka yimɓe ɓen hara yimɓe no jaɓanma ko yewta ko immorde e dinɗe laɓɓinangol Allah noon par ce que Allah wannayi neɗɗo lil qabuli fil ardi e yi sappo e jeeɗiɗi on tuma aninatul qalbi wa shu'uri bis saada laɓɓinangol Allah hino waɗa deeƴere ɓernde e neɗɗon haray mo so'i himo wondi e malal sappo e jeetati on tazyinul imani fi nafsi laɓɓinangol Allah hino cuɗɗana neɗɗon iman ha ɓernde makko heɓa iman wayno andi wa zayyanahu fi qulubikum wa karra ilaykum fasawal isyan sappo e jeenayi yi at-tawfiqu li musahabati ahli al-khayr sa laɓɓinande Allah dewal ngal Allah hawrinirte heɓugol moƴƴuɓe yi moƴƴuɓe ɓe wonda Allah honde jomiraɓe gande e yimɓe sunna laɓɓinayɓe dewal ngal no watte laawol ko sa laɓɓinane Allah hawrine so wona ɗum a yiya yimɓe si a yani erreur ɓe walla nden erreur sa fokkite moƴƴere ɓe majjine nogay on husnul khatima yi laɓɓinangol Allah dewal ngal ɗum no jonna neɗɗon timmode moƴƴere ñanduma to ma e hoore muɗum noga ego on istijabatu du'a laɓɓinangol Allah hino sabu ha Allah jaabina du'a neɗɗon nogay ɗiɗon annaimu fil qabri wa tabshiru bisurur e yi laɓɓinangol Allah ko nema wona neɗɗon ko kaburu makko ñande o surra e o heɓay welo welo malaika ɓe weltanamo honɗum wonde manti himo mari weltaye ka Allah subhanahu wa ta'ala nogay tati on dukhulul jannati wan najati minan nar laɓɓinangol Allah woni sabu natugol aljanna ko laɓɓinangol Allah woni daɗugol yiite wa hadihi samarat ɗiɗo naforeji wal fawaid e ɗiɗo naforeji e ɗeɗo dinɗe fof adillatuha kasira min alkitabi wa sunna dalil maji majji no ɗuuɗi ka qur'ana ka sunna yadullu alayhi ma taqaddama min almatlabaini sabiqain en yi dalilaji ɗi yeeso ɗo ɓe faala ndaare ka ɗiɗo moɓidira wando ndaaro deftere kitabu ikhlas deftere wiyetende al ikhlas hombo winnide de Husayni al Uwaysha safha 64 o inni ɗo fa as'alullah li mi torano Allah wonande min won ɗo winde ɗo deftere nden wali ikhwanil muslimin e musidɓe julɓe fof dan torano amɓe Allah e torano hoore an al ikhlas laɓɓinangol Allah fil qawli ka konngol wal amali e ka golle idan nde ɗo no toɓɓeral nder nden
toɓɓirɗimer heddinande yewtoyten janngonde inchallah walla ñande goo en yewtoye almabhasu thani zulumatu iradatu dunia bi amali l akhira niɓe ɗaɓɓirgol aduna golle lahara iradatu zulumatu iradatu dunia bi amali l akhira niɓe ɗaɓɓirgol la aduna golle lahara sen andi nafoore al ikhlasu ngol en andoye kadi joni lorra e tana wonɗo ɗaɓɓirgol aduna e golle lahara ɗen tana ko woni muɗum inchallahu taala i aroyen ɗon almabhasu salisu wonde monte khataru riya'i wa atharuhu wa as'alullah subhanahu wa ta'ala indi bana jami'an haray musidɓe julɓe e bandiraɓe sonnaɓe seytane mari laawi heewɗi allah inna cheytane lakum aduwun fattahiduhu aduwa seytane ko gaño moɗon jogite seytane gaño onon kadi ɓay tun ko gaño moɗon jogitemo gañe innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sair wata on yejjutu hadise ndamo jantino en jantoytomo yeeso meɗen ne jantoya fi riya allah wiyana yawmal qiyamah yoɓa yimɓe fof wannoɗo fiyonane wannoɗo fiyo yiyane wannoɗo tawi na allah goto laɓɓinana idhabu ila alladina kuntum tarawna amalakum fahal tajiduna indahum jazaa wata on yejjutu min ko allah woni wajanade ɗo fewɗo ko allah woni joɗani ha taw fewɗo woni no 0h44 kamen Libreville ɗo fewɗo fof ɗani ko galleji gaɗe so tawi haɗa ɗon woni wadde fiyo manta mi perdi par ce que on jonatala mbo no yoɓatala tawi kadi fiyo manta ma inde mo ɗaɓɓude ɗo hara mi perdi par ce que on yoɓaytala ɗum ñande dangal allah simi aro yeeso allah yoɓan ko mi wajino kon yoɓan ko mi andini kon allah wiyana yahu idhabu ilana kuntum tawna amalakum fanzuru hal tajiduna indahum jazaa allah ina yahu taw ya ɓen ɓe wajinoɗa ɓen ɓe jangganenɗa ɓay ko ɓe mi darno ɓerde ma tawi laaɓanalan ko fannoɗa ko ɓe mante ko fannoɗa ko ɓe andu kan waɗi ko fannoɗa vraiment ko seɓe ko ɗum si on watana yoɓude on watana jontude ko waɗi ndina kalla kon on wawata ɗum hayin ɗo hande o yoɓaylan mi jaɓata par ce que on watana yoɓude wona ono mi waɗani ko allah waɗani ko wanno hakkude ma kadi goɗɗo wata yoɓude goɗɗo waɗa goɗɗo jonde goɗɗo ko waɗa ndina l'islam kon ko allah waɗanɗa ko allah tuma ma yoɓude idan ko watten ko fof laɓɓinanen allah subhanahu wa ta'ala ono kay ko wanno watta on jooɗoɗo accito golle mon ɗen heɗo ɗon radio janggon ɗode nafidiren ɗo tawata seytane ala e bonna ɗen golle men ɗen ɗe noon ko seytane en wawata darde ko sahabaɓe hulno kon ɓe meeɗa haɓude hawre ɓurde sattude haɓugol wonkinaɓe ngo immode arriya wa sum'a e al ikhlasul amali lillahi subhanahu par ce que en yii ko gaadi iyade yewtuno en al amalu mi ajli nnasi riya tarkul amali mi ajli nnasi riya wal amalu mi ajli nnasi shirkun haray ko ɗum wata noon an yuafika allahu minhuma ɓen toro allah subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa karamihi yo dandu en bannanɗe seytane yo woɗɗinde seytane hakkude meɗen koyen neɗɗo koyen janggana koye kon fuɗɗi ɓe dina ni alay meɗen muutiɗo nena ɗum maki hadise goto waɗa yaltude ɗon alay meɗen wonɗo masum kulli ibni adama khatta'un wa khayru khatta'in at-tawwabun kala ɓiɗɗo adama falje ɓuri moƴƴude faljoɓe ko tubaɓe ruttoɓen sahabaɓe meeɗino hay fuɗɗade haɓude hamo kala yaltini kaafa ena arini vraiment ko ɗum no wadde wana bayna azhurikum abi da'wal jahi wa bayna azhurikum ɓay o waaji ko gayni mo kala nangi o yaw wulli tawi ko seytane jaka wonnoɓe lombade ha ɓe naata yiite tawa hinenaɗo no wuuri hakkude maɓɓe koni seytane gerdata no woodi bandiji wonɗi hannde haka nder baaro no woodi hannde bandiji ko wonɓe wadde kala mo yaaga wonɓe inde talki no woodi hannde woɓɓe goo ko yaroɓe beere no woodi woɓɓe hannde goo ko loosuɓe rewɓe no woodi woɓɓe hannde goo ko amoɓe tum haaji maɓɓe ala diina no woodi woɓɓe hannde goo ko loroguerɓe tum ɓen no fof seytane no walli ɓe o ara ɗo naata hakkude yimɓe sunna juulaɓe no ko gooto jogiiɓe manhaji gooto jogiiɓe deftere wotere marɓe karama kojo gooto fewtuɓe sengo oto moƴƴimi piiji gooto seytane ala lomba hakkude no hama ko kala seytane oya ko bannande seytane ala waɗo darɗe ɗum hay sahabaɓe gardino ɗum ñande ko Aboubacry e Oumar ɓe discuti ha Oumar immi Aboubacry jokki min accana onni mi sali ha ndaare indal Bukhari ndaaro e aya e andanɗa hoore ma wonɗo ka suratu al arafi janngomi janngoyemo kallaynanenaɗo qul ya ayuhannasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ndaaro e tafsir ibnu kasir ɓay haray Bukhari no metti ɗaɓɓitoyde ndaaro e tafsir ibnu kasir on ɗon aya ya ayuhannasu qul ya ayuhannasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ko on ɗum woni sabu jippagol on aya mo addi ɗon hadise mo findinima Bukhari Aboubacry e Oumar discuti ɓe sonki hombo sonki Aboubacry Siddiq o Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ene nde wawi dade ɗum ɗon wawi sonkude ka on ɗo ɗon wawi haɓude mo kan wawi heɓude feere ko ɓe sonki ha Aboubacry jokki Oumar yeehi hakadamo ko ndaare no Bukhari addi fa akhlaqa babahu ala wajhi Aboubacry la ilaha illallah ko ɗum wiyata tan o piiti bafal ngal yeeso Aboubacry jokki magadama a Oumar naade galle mum piiti bafal ngal yeeso enni hoto ka maɗa o piiti ngal o fermi ene hewtal ɗon taw Aboubacry artikanelande ɓaynaɗa hayni kaba tun o enni fa amma hada faqad ghamara oɗo ko discuto e goɗɗo ni oɗo ko sentino nenaɗo jooɗi Aboubacry aɗa jooɗi
Aboubacry nelaɗo hay min Aboubacry de men discuté min Oumar men discuté kono ko min tooñi daare Aboubacry daare nunɗan o innelaɗo mi discuté a Oumar bun Khattab kono noon ko min tooñi ko kanko mari gonga woni seeɗa Oumar nisidi ko waɗi ko mbay seytan dogi iwita ko makko o nisidi ko honɗum Aboubacry jokkanimo hawsanimo yaafade o femi mba fangal o arti ka tawi nelaɗo ɓay nelaɗo hayni ka Oumar no ara nelaɗo seytini o inni dañande fa hal antum tariku fi asfa est ce que no wawi tande lawo sahabaji an ko ɗum nde sahabaji isan sino ari hakkude sahabaɓe radiyallahu anhu wona hakkude men ɗo watata on man ko woni gonga on ko woni tigui haqiqa toon ko wonde man no Allah wi noon wa zakkir in dhikra tanfa'u mu'minin andinti nafa e gomɗiɓe ɓen ala feƴƴude faljude kulli ibni adama khata'un wa khayru khata'ina tawwabun ɓuri moƴƴude faljoɓe fo tubaɓe ruttoɓe ala feƴƴude faljude wa en wano sahabaɓe enen san nahnu salafiyuna koye jokkuɓe salafuna salih ra'asuhum ko as-sahaba radiyallahu kala ko arna hakkude mabɓe si Allah ina ɗon yewtimo kala inna samina wa atana lando yaafo elantoro Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi yo Allah subhanahu wa ta'ala ayna e golle men ɗe hara e gollade ha moƴƴa seytan ala bonnana en ɗo fe sakkitode golle meɗen hara e gollade ha moƴƴa seytan ala cuɗana e golle meɗen janggen yo yey no woodi golle go haɗa laɓɓinanno Allah golle ɗen ka deebi e nder golle maɗen seytan ala cuɗana ha watta wadde yingo sa gari ha raɗi kadi nder golle ɗen ga hen to ha muɗum Allah jaɓay no woodi golle go hara ko yingo fuɗɗi no woodi golle ko ɓawa golle ɗen yingo arata ɗum fof jantoyto janggo inchallahu taala haray ɗum ɗo ko wonande enen janggo ɓen hande waɗanen darso enen wonɓe nodande islamu ɓen enen wonɓe yeeso ɓen wonande lammi e ono wonɓe toon ɓen e ono organisé ɓe ɓen e piiji ɗin fof e woni ɓe guine haray ɗin dowa rentade bannande cheytane inchallah toro Allah yo nafiri yewtande waɗande halisan lillahi subhanahu wa taala min mi jooɗo mi darto hoore jooɗo an tun jemma jooɗoɗa mi yiɗa simi tawoyi Allah subhanahu wa taala est ce que min e Allah hakkude kanko to yoɓoy tanmi ñande mo kala tawata daro yeeso Allah daro makko hara fusi wawata wona kaar yoɓoyaymi wona ahmadou yoɓoy tanmi wona cheikhu alsani yoɓoy tanmi wona cheikhu mas yoɓoy tanmi wona cheikhu bastaro yoɓoy tanmi wona debbo yoɓoy tanmi wona goɗɗo min ka wona mi yoɓoy tan ñande mi daro to yeeso Allah ñande mi wona ka ɓuran ko honɗo mi yeytoyta Allah hara jaɓani goɗɗo bonna golle maɗen yettuɗa Allah subahana an kadi hara wona saabu goɗɗo bonna golle makko ɗen an tigui vraiment ko ɗon e julɗo inchallah ko sen goto fewtuɗen goto moɗen ɗan allahu Allah rasul ko gala sahaba ala moɗo ka horde ɗo ala himmoɗo ko ɗo e goto mum ko rasul sallam ammari ere walla mari ere oɗan ammari mil ɓurɗi ɗin ɗum nenama kandi worɓe la lam yafruku mu'minu mu'minatan in kare min ha khuluqa radi min ha akhar waɗa añi jo ha ita har ma jikko waɗi ka jikku moƴƴo saɗi welto moɗa jikko ala timmuɗo ka horde ɗe haray inchallah subhanahu wa taala yo huna en kagol yewtere nde hinane ɓay ɗon yi an tan annuye moƴƴo e laɓɓinagol nde weɗen jangoya en tan kadi e ko hulni khataru riya wa iradatu amali l akhira bidunia wa asalullah subhanahu wa taala bimannihi walami an yuwaffiqana jamian ma yuhibbu wa yarda inchallahu taala rasela mana on ɗogino tawi mono walla cheikh ali ɓe wawi ɓettude yewde seeɗa yewta inchallahu taala arayni ɓi moƴƴaga on yironi men ɗo iner en musique men ga ko sina yewtude ɗo ɓe hara e galleji ɗi fof kenna tan mi yewtuɗo ha ɓe ga fof fina e kadi mi yiɗɗa tun turden noon ande ko bannande seytane do kadi ɗum ɗo wondira ni duuɓi tawata vraiment feren seytane ala mboɗon ha bo golle men fokkiti ko anda ko mayeten hawna ko hande walla ko janggo goɗɗo anda ho mi yatoto Allah subhanahu wa ta'ala